Nirmala ken yam kana diala kontin barwani lingwa sema kan war online TV channel to kon kalerm bi kona ling lerm jidit mugoro de ling. Jo bana ling bana rwache ke queer of register kontin tere which kan war zone la refugees la nying South Sudan. Bana jo me bana jelinkel. Anda mandu ni chang kos nyag malaya nong rwa ni gwa sema goro jeno bana lera pay nong ke jo dana lero da bana jelinkel gwa sema ni. An wala shang jandang rawdi diok ka pay baro ron kina dang rawdi jandang rawdi diech ko leer me bana jelin kel ka do badan en charge non ka je ngay kontin diala kontin lerodien so ko kuje mo de kon rodan tejeno ngum lerode re wika so Sudan ke jen gwas me kan konjo me kan koneling chana me dana ci tok ci kon ngay re wika so Sudan no cha nuare cha ka displays ke cha ka joy gonnatin konin tekaten Raina murai kone cheteke lerme gwa mi shore lat gwa seme mukwala gorno nywa ya kel ano shi kwaren kontin tere wiska gambela Dr. Galwa Ronjel Ramadan la vice president kene president dung gambel kendial chike jien chiko gwel ano ka refugee camp pay lepen chalke luag dong refugee camp ano kan war zone ano shik wen winemi ko bikan gwadadan en cha kem cha latin bikan wonen ngai kontin kontelat karodian no ne kon shush kan long shikuma gambal kan kum ji wan chik rodien choling ki direction dana cha kam ke kum Ethiopia marwai ke Dr. Abiy Ahmed enwo de refugee de ka dil nang gwadadan en de kan misham kan de kan ojekten Malin konamen gwasame chetwogano chane dialten kon tila refugees chagono bakan nang gwadadan endeken Washington ka jan kor gwasame ne dialte kon te jen ka Nasser ngai kon chojandana chitwo ko kirma yadi de jellati dialati chane no shenwari chaga joy gonaten kon tekaten aname amadana la rode muko kon la right kwiden go antama kan warzun cha luagdong refugee camp cha jalef ka chalat no chanetin kontila refugees cha ka nangre wichin winami la tandien no ko endor pilot en camp pilot ka painat pai kalatin netin kontin ku jala gwit ke ku kana assess and gwadadan en ba nat ba ganangtin jen menen yena tamma ci kwer gambe la ci choptin ko be goten dialten kon tin lat karodian re wichin winami be ka dilunen tiaka namani amila roden tama lanne kon dungmede kan kwan de kan jek dara gwalon kon tama tam me tam shusha gwase dan e chagwich me kwa assessment kwa jalata ka do badan de nuer refugees de ko tin ko ngai kon no shiang beje ka ta dan ngai kon doran keje no ngai kon tin dialan kon shawren lat no kurche to karamadana to ka e kirme yadit ano gwade shikan kur shikan tetin ken Dr. Riek Machar so ename ke liu ngai kon marana shora lat no emishit kaname engo bikur ben togre wika so Sudan ba nat ba ka displace ke ba ka juj so name ajena dana narin kula ti ke jeno okay ke ngum to kor so kirme yadi dwale shidamen ngai kone dwale ke kwi election kan wo de election de jalat jen nen yen tama ko na ko ka displace ke joje ke rol ke Ethiopia so shu na long chi chokel ka nga to ko mo ekir ba je kula kap shonge de jen dan de na ren teke je ano anytime chi kurche to bunaw ka refugee camp ano bunaro den bar gonten kon dong de na de tek den daro gwaten ba na question one nuari gwada den banotino ko michana ngaji no kon ga kem for how long manate ko refugee camp gwan mi lok na tin ka do badan de na survive je ki na de na tegeje ko ne men wo bana displace re doran kon were nyu de jen go bi doran bet bang telene timo tibiteten kerma ngai kone so ngai kontin kon lat ke kum kir mi yadi la kum jane en wo me bej bechelong so beje bej ke bechelong an chiangalet kana ngayen gwesten konen shang na konke na kon shang kan gwad me bej long cause kwala shang ne dor ne ko kien ke gwat mo tele kon me je katen chet ko shang na tung year ka ngayen an tam shui na long tin shui na ka by the way shui na ke kanyal no gwatosha
ano ka jano tel kwan ko kwan daka kwan chanarong so mishit kana me ke liu beje jem la gur kano binarin la ler no angum le rode so dor no re gore jen o de na cha de na de kan duob dan de na nyam ke je de jegwich no chana ne me men gwich antame man to ka buri biye jane ngai kon buri biye anu to kume South Sudan te kuyer ka to kume dung Ethiopia te kuyer no antame la to no mete ke bot me jen role Ethiopia we ka kobo no la to no bi bure biye la de inten kon la de ne ker me yadi ten chan wer sha ga displace ke chan wer sha ka jojre doro ken ko tame en kuyer ke liu dor nasir ke liu tele ramimo mi purin tame tele belde piet keten ano lo tele mishal mal ano man to gene antame la jene tin kon tin la jia kobo ala ji Ethiopia mi jen kan woken ka kobo la ken mala kan mala le tame mi bodien mi jena ba ko kap chong ka jen buri be bi bod bela kon ku yer mi che chop ku yer yo minetin kon tin la kume SSPD South Sudan People Defense Force biken bod mo biken konotol after that mi shikena kula tolo yo bikena kula la ko bike jen bina kula jen binawe bike kula ka kobo baneme chimo gwa ko on kwijamon wo babo ne bagalo tolaken lel kana reide la guji ngum twoktin ka bina kula waka ka kobo ne me gori jeno de kumi Ethiopia de kan charten ka do badanan len ngwaru din kaje ko shi chong enwo bikume be boniji Ethiopia bagalo kap chong dere mi bi kule jen so ne me ngunyo to mane ne me nyodo jeno tela mar mi tene tama ki tela mal che me ngai kono no shi South Sudan ken Ethiopia ka gwazedan me chi kono ngach la ken ji South Sudan gag ga ke long ken ji South Sudan no ngu mulwa ke ne konde la refugee ki Ethiopia ne ngu mulwa ke adwo bedien mulwa ke mon so ken de na de ke chu de na de ken te ke bot tela me de lok so na me be long malat ke kuma South Sudan ala kur gane dangro Dr. Machar kene kirma yadit ba civilian ba je maten jen ndana ngay adwal kirma yadit ko logo jen wo jen bineti ti tin ko le displace antame tin churo ko le potchu role Ethiopia logo jen wo biken vote biken queen kwar biken jek ko jen ta dana lat ke let's say antame kem ma cha yat pinya tama ka lwak dong ko lwak dong cha yat pin tinone en kem jen gwa dande tin tama cha le lwak dong refugee camp ko gapan ko te dornware ke te role Ethiopia but for how long can it continue South Sudanese refugee bika vote ka kuin kwar wal ba ka chuta grar ne meni ngoda babbeje cause ne me a plan kirm yadit ko she gorno binatin kon te la South Sudanese refugee bette ka dorme bikana latte ka kuy kumeke jen do badanen yar kana ka je jo me jen danen gorno de nywaga yekel la kuma gambal ci wolen yaleka ci kanwa kan warzun ci ko logdong refugee camp gwasdan en chana takanangtin netin kon tin gor ka lok shit kamenen yena ma gwasame kor gambal jen mone ka jaram danen ci gwada mo shegu ci sa ci jegu kan ji wan kel ko bar refugees ba ka lok meni ji humanitarian ba bika shote ka access magwa cine kon ci bulu chuje woni binadan wana mo bikan met murung bikan chujek man do badana dong bika chu pur bako so gwam de na pur tin kabel jo me ajana na gore de nywa yekel ana bana nyo jegal rodien biata kamal bye bye